Pijete kahvu, a za mene kahve nema, jel? Ima za tebe kahve, brate drogi, ne vere u kutine. Deda, ja malo vozim. Može li? Ali ja ću da vozim, ja ću biti glavna. Ja mora neko snimat. Ali ja da vozim, ne za... Oj Bože. Koji je bolji, jel taj lova? Slušaj, koji bolje gari, ovaj, jel samo gasa? Jel samo gasa da doda? Jedan veliki pozdrav, dobrodošli u novi video. Jel ostaje po obući kad se hoda? Samo da ljubavi ne ostane. Ajde, pozdravte nekog. Može pozdrav za... Čekaj, ne čuješ se, približi se malo, sačkaj. Ajmo sad. Pozdrav za Emira Ribića, Denku, Bernada, Eldara i sve ostale moje. Sve ostale, tvoje ime? Moje ime Sanji Golec, Sanjo. Sanjo? Ja. Svaka čast, Sanjo. Hoće biti u vlogu? Hoće, znaš kanal koji je? Znam. Džana Nerko, jel ovdje ti živiš, jesi naš komšija ili dolaziš kod nekog? Ja sam zločin gore, sa Golubnjaka, možda znate. A, sin njegov? Ja. Pa nisam znala da ima još jednog sina. Ima Nadir tam i ja. Ja. Koliko ti imaš godina? 15. Mašala, izgledaš ko da imaš 18. Ja. Boga mi, djeca rastu. Znači ovdje si u osnovnoj školi, jel tako? Ja. Ništa, pozdrav ide i za, hoćeš ekipu školske i drugove. Sve pozdrav za moje druge. I za naše... Za naše fanove, svi su kraj. Hvala ti, ćao. Evo ljudi, papuče su mi katastrofa, gledajte. Sad ću vama to pokazati, pogledajte vi to. Znači, papuče su mi uništene od asfalta. Evo vidite, ovaj dio stvarno prelijepo dole. O, gdje ste, dame? Šta ima? Šta ima, jeste dobro? Eto malo, pošto sam snimala asfalt, rekao da vidim do vas, šta vi, kako ste vi? Pijete kahvu, a za mene kahve nema, jel? Ima za tebe kahve, brate drogi, ne vere u kutiji nestati. Ne može nestati. Ajde jedan, valja popit s vama. Koji voliš, manji ili veći? Pa ja volim veći. U veći ću ti Evo ti ga na... Evo vidite, došlo malo. Ti nas navede da mi rekli. Pokvari nas. Ja. Aj reko malo do vas da vidim šta radite. Bila tam snimala asfalt, malo radi se ispred kuće. Samo da vidi s papuča šta je bilo. Vid draga, papuče su katastrofa odozdo, vid. Zalijeplo se, znaš asfalt. Izveli me, kaže, da pomognem da ja vozim onaj što ravno. Kaže, ajde ti, da ja valjam. Ne, misli da ja valjam. Jes vam lijepo. Ja, eto, malo rodimo, malo sjedimo, karenšimo sad, eto. Neći došla malo da nas snimiš. Pa ja malo, haj evo. Nek nas vide iz Dojča. Haj nalij ti men, haj malo za Njemačku, hoćeš koga? Oslavljujem sve Bosni, kogod ima, znači, u drugim državama, nebitno gdje su. Mi njih volimo, znači, poštujemo, dođite nam na pijacu kad dođete, znači ovdje. Da kupite ovdje. Ma svašta, malo ćemo se pošal popiti kavu, progovorit koju i šta nam više treba u životu, samo veselje. To svaka čast. Pozitiva i selam im svoje sestre, zetove, rodbinu cijelu i čitav Dunjolu. I sve pozitivne ljude. Mora meni voljeti, ja sve selam. I sve pozitivne ljude. Tam djeci, drogo, hava. Pa drogo, moja čovjek ovdje i djeca, šta će i salomljiva, ne? Tu ide tam za Njemačku. Eto šta više da kažemo. Ja. Dođu, brate, svašta ćemo im pripremiti. Tvoj ime. Hanifa Šabanović, Šišići,
Zvana Hani. Kod Hanija ovdje dođite, evo vidite, pozitivna Hani, naša. Hani spava u kafani. Kod Hanija se pije kafa, kod Hanija se naravno i uživa, evo vidite njen izlog ovdje, sve. Svašta, evo vidi, rakije, sira, kajmaka, masla. Evo vidite, znači sve i domaće, cijene su, znači dobro. Trešnje, ma sve imamo živo. Pošto su trešnje, gledalce? Pet maroko, ništa. Domaće, jel tako? Domaće. Domaće od trešnja. A koliko je vam mlada? Ovo buranija 10 maroko. 10. Eto, svašta imamo, pekmeza, Ja. jaja domaći, sira. Koliko su jaja? Jaja pola marke Komod. Po komadu. Rakije imamo, Eto. sirčeta, svašta morate. Pa ako ne pije, može za obloge, treba za... Mora neko oblaže se šta hoće, neko može. Ima li med? Da, i meda, znači kome treba med. Jel med sa orasima? Svakake medove, raznovrsne. I pekmeze. Jel za žene ili za muškarce? Ali žene mogu, Bog me jest to. Ja fali nekim i ženama. Moji žena kojem treba meda, fali meda. Meni, na primjer, ne treba ništa. Ni men? Ni med, ni ništa. Ni men ništa. Ja i ti smo iste, jel da ništa? Daleko ovdje. Evo vidite naša, samo da... Ja sam, ne mrzim Ti si nikog. samo pozitivna. Pozitivna, vesela, nikog ne mrzim, znači svakog volim na svijetu. Samo da ti udjelim komplimente. Pozdravljam. Samo da ti udjelim komplimente, prelijepa, pozitivna, Hvala, sve Žana, pohvale, eto. Lijepa. Ma nije bitno je duša, srce. Ali imaš i dušu i ljepotu. Imam sve, hvala. Sve, hvala Bogu, ja. dragom, I ne mrzim što se tiče nikoga, nikom nisam zavidna, ni na čemu. Isto, Boga mi, Znači, eto. svakog volim, svakog cijenim. Nemaš jagoda? Nema jagoda, draga, prodali, nestalo. Imam trešanja. Pa imam ja trešan preko će. Evo snima nas malo, Žana Buna, idemo za... Ne mora nju, ajde. Nećemo, osjećamo tu. Nećemo tebe osjećati. Ajde Buna, nećete niko poj, drago, Enesa, slobodna si žena, šta ako te vidim, možda se pojavi koji oza... sa dobrim džepom i jebu. Nisi se ti vidla, možda samo glas, sekundu, neće. Nema veze, Buna, hajde glavno sam naš. A vidi, a što ne bi, znaš kaka si? Mačka i Vidi, pogledaj u ruku. Znači, žena, lijepa žena. eto, Neke vama sasreći. hvala puno i tebi sve najbolje. Ja. Hajde ako imaš vremena. Ja, ajde sad ću evo da malo rekao, samo malo ove vaše izloge, pa eto mene. Ti nali. Evo ovdje svega ima, znači povrće, krastavci, obavezno dođite na vrate, tikve, bunde. Evo ovdje kod ove moje jarance, ovdje vidite ima, ako nije posadio da zasadi, obavezno dođite. Ja. Evo vidite, stvarno ima svega, to sam već prošli put snimala, ali ovaj put ona je obogatila izlog, vidite, ja moram da pohvalim. Vidi, donijela je sad cvjetove, šta je ovo ti, kako je ovo cvijeće, šta je? Kako? Ovo na fakat cvijet. Na faka? Na faka i koliko jedan cvijet, cijena? Po 5. Znači kad kupe ovaj cvijet, u kuću im dolazi na faka, pošto se zove na faka, jel tako? Jagode domaće, aj kako mirišu ljudi. Da vidim. Prelijepo mirišu, Boga mi. Eto, baš lijepo mirišu. Ja, sve domaće, evo i brašno imate, klasovno, jel kaže se klasovno? Klasovno, kukuruzno imate, pšenično, cijena brašna. Eto, po 4 marke, nije skupo, ima ako nije, sir imate, evo isto ovdje, ima i kod nje pekmez, med, cvijeće, ma sve ima, sve na jednom mjestu. Drugarice su me zvale na kafu, pa sad ću ja snima kafu, evo da vam snimim kafu. Da piješ, hajde, bujrum. Evo vidite kako ljubazna domaćica Hani nam je zalila danas nam je zalila kaficu. Mi pijemo kahu, rodle na rodle. Nemamo ovdje svjetla, malo nam je mračno, možda će vam biti snimci ali eto znam da ćete uživati, pošto sad kad krene, kad se razveže priča, kad ja sjedem, ba nema tu staja. Vidite li vi moju ovdje ovu rodicu, ovu ljepotu od žene? Šta ima, kako si? Dobro, hvala Bogu, kako si Džana? Evo, dobro. Drago mi je što si sa uspjehom svojim i što si uspješna žena. Hvala puno. Također i ti si. I ti si uspješna žena i evo da kažem, mnogi te nekad ne podnose zbog tog.
Ama šta ću im ja, brate, nek tuku glavu. Pa zavidi je na zlotovim. Ja, bolan, znaš kako ću ti reći, za dobrim konjom se prašina vije. Naravno. Eto. Ne, ali za uspješnim čovjekom zavidi narod. Ako je čovjek uspješan, ja ne moram, nisam ja žena, ja sam čovjek. Ja. Ženskog roda, čovjek. Ja ne moram reći ovako drugo, ja kažem kako je. Mi smo žene, ali smo muškog roda čovjek. Po poslu nas jema. Jer svi poslovi nama ne otimaju se od toga. To je to. Znaš šta ću ti reći? Uvijek kažem, kad imaš nešto u sebi, ono što drugi ne mogu imat, onda ljudi na tom uvijek zavide. Eto. To jest. Ma gdje ćeš ti na svojim? Ti si mi ovdje glavna, a nigdje mi ne... Tamam. Jel da nam je glavna kolegica? Pojde za nas 3 batka i 2 vaslanice. Ovdje ona vidi. Ispričaj narod. Jel to hoćeš da se pakuješ? Šta je s to pobjegla? Hoćeš da se pakuješ? Sjedim u nas. Gdje da sjediš? Na rupu. Baš gdje je udoba stolci. Pa što ne, pa neka sjest, stajat ću ja, hajde. Vidio i stolci kakav je smiješan. Hajde Bona, ja ću na gajbu. Evo mene blica me ovo. Evo ovdje vidiš, ona je nama otišla ovdje da ona radi dok mi kahvenišemo, malo više, jel? Vi kakav sam došla na pijac, recite šta, ja iskuću izgleda. Ajde, dobra. Ja, super. Nećemo. Imamo ovdje jednu, malo se sklonila, ja mislim da je vidite ovu gospođu iza, već smo se družili kroz prošli video s njom. Ali ona je se odmakla, vodi ovdje bolo. Nemam kad žurim. Uro Liza sladoled. Pobjegla na. Uro Liza sladoled. Mona Liza sladoled. Dobro je moja, jel? Gdje je sad Mur? Sve pred tebe došlo. Jel moja tvoj možda pije? Nema veze. Jel moja? Jest tvoj. Aj šta falite? Ma samo pi redom. Oj, život te Ona hoće veliki, neće Izmiješale smo ljudi, vidite, ne znam se više ni čije šta. nema veze Duna. Nije niko škoda ni. Ljudi, kad nešto, čekaj, 1, 2, 3, ovo ćemo malo osjeći. Mislim, kod kuće ja ću osjeći. Sjeću što nema nam. Ja još tačno. Evo ovdje, tako je. Evo ovdje, znači, sam sa pozitivnim društvom, došla sam na kafu Maksus, podna i vrijeme za kaficu. Jel vi pijete ujutro ili popodne? Pijemo mi kako stignemo. Ujutro popodne glavno. I ko da sam gledala kad kuhaju kafu Posle 12 sata se pije. A Kad ujutro se pije. kad pored domora. i kad se druži. Tako da ću ja vama svaki dan, ali ponijet ću ja sad sljedeći put kafu. Ništa ne trebamo stela kavu. Jel ću keks? Ništa bajimo. Evo imamo Znači i vi ste na dijeti. Evo ime Danjelka njemački, imamo mi i njemačku, sve proizvode. Sve iz Njemačke. Sve. Evo vidite, ovdje je kafa njemačka, njemački, bosanska je kafa, jel tako? Bosanska kava, Ali njemački keks. Njemački keks, jes. Isto je zemlja napila, možda ni moći napila. A šuti ba, od jutros me glava boli, Vidi Boga oči, mi je. Stvarno me glava zabolila. Boga mi je. I mene bona boli. Smijali smo se. Nije nešto Smijala sam- nas. A smijala sam se, evo jutros prvo Yes, zove čovjeka yes. kad je došao sir da kupi. Iće, doj mi, hoćeš rekao, i on nisam puta kako da se izrazi, rekao, hoćeš tvrdi ili mehki. I on se poče smijali, iće, no dajte me mehki ispred mene, jeo sam mehak. Nekad mi je bio tvrdić, a više nije. I onda ja sam se počela smijat, odvolila sam se od smijala. Pa gdje se neš Kako je to smijat? ispalo kospić. Čuj u njeg mehko kaže. Koliko mu je godina otprilike? Što je znao, nisam ga pitala, cucao sam na onom cicu, cucao. A, cuca. Viće, nekad je mene šćeri bio tvrd. Ja sam se počela smijati, nisam znala šta da kažem. I mene tu Beora bi od jutro samo nešto smije i naudilo mi, Boga mi glava. Pa Hoće kad se puno smiješ, znaš. Ja mogu znati kako vama prođe, zanimljiv dan, znaš. Upoznate puno ljudi, u kontaktu ste s ljudima i svako ima tu svoju životnu. Jana, ja kad dođem ovdje, one su moja terapija. Aloha mi jesu. Terapija, kad dođem kući. Ozdravim. Jo, neće kući, onda mi jedan oči im uvijek tako. Nismo planirali, evo sve šatrčićke.
Ne moramo noćati. Mi, jel dođemo kući, oj, bolesno. Ovdje s narodom. Izliječite se psihički, znaš, utječe na vas pozitiva, ljudi i to. I onda mi samo pozitiva. Da ja kažem, sve imate, samo vam ja falim, Boga. Jedino ja i onda, i ona i Ramisa. U biti si Ja dolazim ovdje ne svaki dan. Ja kako svaki dan dolazim, ja sam uz one stepenicu, ziđem na odmorim se. Aloha mi jest. Kako šetaš, jel da? Ne, svaki dan je onako odnos. Ne, nije to kako šetam. Nego opustiš se s njima, ja popričam. Se i smijem se. Kako ti je šetat, nema s kime, nema se s kime da smijem. Jes, malo prije sam pričala po gradu, izvini što sam te prekinula, ide čovjek, ja njemu govorim, jel da sve rijetkost veća, nemaš s kime popričat, sve neki zavidluk, sve nešto u ljude ušlo, ja ne znam šta je više vam do sad. Uvišu nekakav pa... Znaš, nije u sve, nije u... Sad mi kad se ovdje zavidluk ušao ljubomora jaka, ne komšija napravi kuću, odmah zavidno, hoće on već. Ne komšija kupi auto, odmah znaš, pa je neki zavidluk to. Uvijek je to bilo, nije to samo sad, to uvijek bilo tako. Znaš, šta me briga jede, ima Treba malo izaći, treba se družiti šta svijetom. Ima što ima, alhamdulillah. Idete li na Panoniku? Vrijeme. Počelo je kupanje, ja sam već snimala. Gdje ćeš na more? Pa idem ja na more svake godine u Neum. U Neum, ja. Pa dobro, svi idu, ja odem u Idemo i Neum, na a odem... terme tam i tako. A, ti ideš u Tučepe, jel da? Ja već sam pričala terme prošli. šloranje, 600. Sa 600. Sigurno će se ližat s autobusom. Ja sam idemo mi na bazenu, idemo mi svugdje kad počne sezona. Onda je otići na terme da zakupimo ono bungalo, da vidim ko što je. Samo kreme. Da tamo zauzmemo na termama. Kad ideš? Ja, da noću. Idemo tam, sjedimo još stigamo. Vidjet ću još jedna, jer treba i dvije. Bolje da ljulja nego da žulja. Ja, šta ćeš, ajde, nismo svi isti. Ja uvijek kažem, sve su lijepe žene, ove malo mršavije, ove puni. Znaš, svaka smo lijepe na svoj način. Ja bi Boga našao da budem uvijek kako debela nego da slušaš. Ma bila sam mršava, bila Pa sam da nisi debela, znaš, ono... Nisi, punačka si. Evo Nisi ovdje... ti puno debela, samo nemoj dalje. Ja. Samo da vam kažem da ima ovdje jedna smeđokosta, samo da vidite kakva je, ali eto ona neće ovaj put da u video. Rekla je, vidjet će, nije baš, kaže, raspoložena. Ja. Nije se danas našminkala, nije ju danas. Hoće da se našminka pa da se... Ja sam uvijek u vinklu. Ja. Ne našminkana svakaka. A nije pozitivno. Ne volim se više udovat. Šta me briga je. U stvar ne treba se zakljeti. Oj Bože. Ona čovjeka imala, dovolila su opet mušterije. Znam da ćete mnogi pisati tako da znate, naša Hani je udata, pozitivna, lijepa, zgodna žena, ja to uvijek kažem, sve pohvale, ali je zauzeta, ima muža. Jer da nama otraži da se... Pa napisat će, znaš, oni odmah napišu, naprijed kad vidi napišu lijepa žena, pitaju, znaš, je slobodno. Imamo mi dosta naših pratioca koji su neoženjeni i koji se traže ovakvu ženu. Kad smo kod tog, neki dan mi je vidjela jedna žena, a ja ću vam je posebno snimiti, znači, ona traži muža. Ali znaš kakvog traži? Traži nekog muža, ali kaže ovako sa penzijom, da je malo pogura, da malo je pošlje, pa znaš neku hoće. Ne zna ona ništa. Ne zna ništa. Ne zna ona, Boga me ništa. Hoće ona i muža, hoće sve da valja. Hoće da i novčanik debela, da i debelo. Hoće sve da je toplo. 3 u 1. Još ona meni kaže, hoću ja da on ima penziju i on da koliko toliko lijepo izgleda, da ispravnije. Žena takvog traži. Tako da, eto, ako ima neko, javite mi se slobodno, možete se javiti. Ja ću vam sljedeći put snimiti tu gospođu, pa će ona vama da se znači mladoženji budućem da se predstavi, može i preko Vibera, ne mora biti sad javno, ali evo ovaj put samo da kažem, ali žena me pitala, znaš, kaže, Džana ti to snimaš, ima li Boga ti viče, gdje ti to objaviti? Pa dobro, ima žena koji nemaju penzije, pa da im... Nema žena čovjeka, ona je slobodna žena, znaš, nema ona da čovjeka. za penziju, na primjer, da ono ostane. Ima žena koja ima penziju, ali da joj je
Ima žena koje se udate pa se udaju, znaš i to da kažem udate pa se udaju se i od djece i očeka i osjeće, odoše kao za parama. Ali ne znam, ja kažem ne bi mogla svoju djecu ostaviti, ne znam šta da ju pitam, znaš, i svoju porodicu. Imam svoju unuču. Ja, Bog. Jeste se umorili? Jesmo, evo ime nam Vruće nešto. I tebe glava, jel? nekako vrijeme teško Sam se i natrkalo, bilo i poslovno. Pa ja, Jo, kako sam došla, nisam nije suze sjela. noć, pa ja stavila naočara i sunce, tam bilo nekako s naočara. Nisam rodila sam Bilo je. Ja. Rodila sam lijepo, nisam imala kada sjediti. Lijepo je bilo posla, lijepo sam rodila, nisam ni sjedila. I ovo sam govorila, ne nešto vrlo. Ja. Ali ovo je prodavala. Jel ne sad je bolje, mislim, bolje prodate, bile su penzije, ja kažem, bile su plate. Zadovoljni uvijek mi prodaju. Ej, A ima nekad ima pazora, nekad nema, Bože. Zadovoljne, kad 200 dana Čuj, svako voli normalno došao si da rodiš, da prodaš. Aj, ako možda već plati. Ali vidi sad, mi kad bi sad, eto, na primjer, danas nema posla. I da mi tugujemo, Ja šta? bo mi bi bolesno bili svaki dan. Ja, tako nema danas, bit će sljedeći Tako dan. je uvijek pijaca bilo, nekad mati, nekad maće. Yes. Nekad ima, nekad više, nekad manje. Elhamdulillah, bitno nek mi je porodica zdrava, živa. Samo zdrav, i da je nakon čovjek pozitivan, ne može svaki dan isto se ne pazariti, jedan dan će biti, sljedeći dan neće. Znam ja sam 1000 puta pričala, ja sam radila po pijaci, pa nekad, Boga mi nekad dođe, pa i onaj plac što si platila nisi izvukla, ali Boga mi nekad se zalomi pa se... Ima, hvala Allahu, tamam, Svako ima svoju Znam zahvalu. da kupimo sve zlato. Ma, zlato, samo zlato. Joj, pune ste zlata, Ništa ne zlata. oj, sve tri pune zlata, vidi, samo ja nemam zlata. I ti treba, što ti ne nakačiš na sebe zlato? Pa evo vidit ćemo, hajde možda neko od pratioca, jel da počasti me neće. Jedan vam Jer da sam znala, ja sam znala će me danas ima vuče mi zlatnu majicu. Ej, pa da ste znale da kad ste krenule da imen posudite ako imate kod kuće, pa se ja nakitim da budemo svi u pljogu, pa... Nemam ja zlata, imam... uđete na inspekciju, mislio na zlatnu zarađujemo. Pa ne dođe, oni slobodno nek pokupe. Halo li bilo? Ovo nije, On ćemo koji dan naći. ovo se Boga mi ne prodaje zlato, ovo je krvavo zarađeno, jel peku? One su ustajale zato u 5 sati i u pola 6 pa dolazile ovdje. Ovo je njihovo i nešto što inače je to, ja, nije niko vam poklonio. Nego ste vi to sve. Ja, čisto Meni je ovdje terapija, ja kad uđi. Aj, primijetio sam, imate iste minđuše, jel vas vi? Imate iste minđuše, prelijepo. Ja, meni je terapija. Sa slično, jel? Minđuše, kada smo iste, prelijepe. A ne nema treba da se danas sviđa ovako se kupilo. Kućeš, kaže nam, misli rekao da kako svoj terapija. Ja kad uđem ovdje u pijacu, ja odmah ovdje zastanem i sad mi mnogi pišu, kaže, Džona, ti kad uđeš, kaže, samo snimiš, kaže, ove prve žene, a što nisi, kaže, prošetala tam gdje odjeća, nemojte se ljutit, možda je neko čak pisao iz pijace, pošto ima dosta pratioca. Ja, jest, pa ja, da vide odjeću, stvarno ima prelijepe odjeće. Ima. Ja, evo da kažem, stvarno i sve jeftino na pijaci, ja sam vama 1000 puta već pričala, povoljne su cijene što se tiče i odjevnih predmeta, što se tiče ovdje, znači za koje, što je danas najvažnije da preživimo, znači dođete ovdje kod Hanija i kod Ise i kod, evo ovdje, znači ovaj dio gdje sam ja sjedla odmah na ulazu, prvi znači sto je tako je. I preko puta, samo navalite tamo, tu su vam cijene, znači totalno najniže, dođaba sve, dođaba. Eto, i dođite. Samo kad krenu nek ponesu hljeba, u meni ima sira, kajmaka, pekmeza, paradajz, krastavci, šta će i više? Ništa više, pa mogu jesti. Ako hoće da zameze ti je. I to i to. Ništa ima ne treba. Mesa, dole može se. Svašta imamo. Evo ja ću spomenut. Čuo si drago, ima ovdje možeš i popiti jednu ljutu, eto pozdrav ide iz tebe od nas. Ja. Ima, more se. Oj, Bože, drugi. Sve ima da, sve. Jesmo Sitno je raspoloženje. Jesmo se našle, jel? Sitno je raspoloženje. Aj nali još jednu, dobra ti je, Boga mi kafa. Možeš se udat. Možeš se udat.
Ovo šuti čuća na čovjeka. Nećemo više, dosta, Osjeću, je. Zaustavit ćemo se ovdje gdje smo. Osjeću. Dosta je bilo. Nije osjeću. Ko imao cijenu uvijek. Uvijek ima cijenu. Evo vidite, stvarno Nebitne godine, uvijek. ima cijenu, ja. I to što kažeš. Ko je imao nekad cijenu? Uvijek imao. Neki ostari. Pa neki ostari. On će opet imati cijenu svoju. Eto, čuli ste, znači, ako ima cijenu, uvijek će imati cijenu. Uvijek ima cijenu. Eto, hvala vam dragi gledalci na videu, ostavite like i svrate na našu pijacu Žvince. Znači, svrati, kupi, nismo skupi. Tako je. Za sve selam i sve, znači iz Bosne, čitav narod, širom svijeta. Ljubim vas i volim sve redom. Eto. Tako je, hvala ti puno, hvala ti na pozitivnosti, hvala ti što si bila danas Eto, uvijek, naš sagovornik. Hvala Ramiza, hvala ti puno. Tetana, hvala što sam došla, posjetila ovdje, snimila malo našu pijacu i nas, nek vidi naš, neka se vidi tam naš narod iz Bosne cijeli, nek nas vidi i ovdje što imamo sve na pijaci našoj, nek dođu, nek kupi, ne moraju ni kupiti, makar ćemo se malo popričat ćemo, zasmijat ćemo se malo pozitivije, mi smo vesele žene uvijek bile. I samo morate biti zdravi, nećete biti bolesni. Eto, to je to. To je to, najvažnije. Šta, Hani moja, meni je bilo zadovoljstvo što sam se družila danas ovdje sa vama. Stvarno bilo mi je prelijepo, sa pozitivnim ljudima i ljepši minut, nek sa negativnim. Tako je, moja čitav Dana. život. Udarite like, hvala vam na gledanju videa, još samo, evo, moju rodicu, da i ona, Evo, da hoćeš nešto i ti kaže. Ramiza. Reci Ramiza nešto. Pozdravljam čitav svijet. U čitavom svijetu naš bosanski narod. Živim i zdravi bili gdje god se nalazim. Svaku dobro vam želim. Eto. I jedan selam pozdrav ide za tvoj Banovića, Banović selo. Je za Banoviće moje, gor komplet, sve moju, čitave Banoviće, sve. I za Znači, familiju. i da ne komentarišem. I ja selamim sve svoj Šišiće, Šabanoviće i svoju djecu, zetove, unučad. Sad kaži, sad. Ja selamim sve svoje Šišiće, Šabanoviće, a odakle sam rođena i tam, Repu, Tuković, znači čitav svijet svoj, selamim, pozdravljam moju djecu, moje zetove, unučad, sve im volim, ljubim, eto. To je to. Hvala vam na gledanosti, like udarite, nećete se pokajati. Ovdje šta pravno. Ajde.